što smakneš? Jesi? Onaj ti je video zapis. Molim? Ma da što ću vole gluk, hajde ba. Koliko vadiš na početku? Kad počne teći? Zavisi kada. Jedan 10, nekad 8, nekad znam 11. A kako proceniš da kad trebaš prestati? Kad bude slabo, kad bude slab grad, možda... Mjeriš grad ili bacaš na vatru? Ha? Bacaš na vatru ili mjeriš grade? Mjerim. Mjeriš? Pa do koliko gradi ideš? Do 42, onda ispod 42 mijenjam kantu za patiku. Bogam ti to dobro znaš. Svaka čast. Majstor glavni. More. Dede, sad govori. Glavni je Sio. Da. One ne su slike tamo, Bog zna što rade od njih. Kad pokoratim brzinu, pa policija ustuka slika za 2 dana. Slika slike. Pa to na računar budu slike. Ja.